أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فما له من مضل ومن يضلل فما له من هاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب الله سبحانه وتعالى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنقبها إلا ظالم. فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المستمعون الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، حيث قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Pujian, sasanglitan, hakabasaran sin maha tinggi maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin Tuhan mapatut pujihun, Tuhan mapatut sanglitun sin tiap-tiap pia panjarinia. Amuin Tuhan nagsisipat sin sifat kajukup, salta malayu dain hasipat sin sifat kakulang. Wairun dain hamanga pia panjari sinallahu subhanahu wa ta'ala buat malainkan inna nunggali pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tusabbihu lahu as-samawatu as-sab'u wal ardu wa man fihin. Nagtatasbih, nagdidikir in kapitung lapis langit
salta nagdidikir, nanumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala in mga kapitong lapis lupa. Lapay na inluon niya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Wairun din ha mga hansulag uno-uno buat malainkan. In manunggali pa Allah subhanahu wa ta'ala. In nagdidikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dain hasabab yatto. In Allah subhanahu wa ta'ala nagparman. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nagpapanjari in Allah subhanahu wa ta'ala sin mga bangsa jin iban sin bangsa manusia hambuk dain maksud. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay illa liwahidun. Nagpapanjari in Allah subhanahu wa ta'ala in mga bangsa jin iban bangsa manusia pia panjari niya buat malainkan in magtag-ipon patatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. In ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala nida'un min Allah lil bashari jami'an. In panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala, in ayat sin Allah ta'ala, amo in panawag-nawag din ha Allah subhanahu wa ta'ala pa mga bangsa manusia. Amo in tunggalon na to in Allah subhanahu wa ta'ala, in magtag-ipon kita niyo pakatunggal niya. Wa khafuhu wa la tukhalifu ala dinihi. Amuin magmamabuga kita niyo pakatunggal niya salta ayaw kita niyo maling. Dain haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang natu mahinang inyatu. Amuin bakas kita niyo piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salta piapanjari niya in mga tao din katutan. Amuin tao nakauna din katutan niyo. Litakunu minal muttaqin alladhi radiyallahu anhum wa radu'an. Magtag-ipon kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala supaya in maun kita niyo din ha mga jumlahan sin mga bangsa manusia nagmamabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin tao na kauna kiyaridaan nagrida sila pa Allah subhanahu wa ta'ala salta rida inallahu subhanahu wa ta'ala kanila. Dain hasabab yatto in pagmamabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala uno mamarahin na baha in kumagtang sadya kita niyo in ako mabuga pa Allah. Uno in pagmamabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala amo in mamarahin na baha tugtug sadya hakabtangan la. Di mamarahi in umyan sadya kita niyo in ako nagmamabuga pa Allah ta'ala. Biya sin agi sin Fudail bin Iyad. Bangkaw sa upamalaw niya asubuhon idha qila laka. Hal takhafullah? Bang-aun hambuk mga subo in ikaw yan law niya nagmamabuga ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagmamabuga ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kau humyan hoon kagabta. Bangkaw umyan lang mo hoon, ini kau yan nagputing na kau. Nang himuting na kau. Apabila isab kau luba labina in umyan kau di nakapagkupur na kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na din hasabab yat biya din in matan kabuga. Pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin agisin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasuratul Imran. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kamu mga beriman, amuin na maratsaya pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin nagkahagad in aun, in Allah subhanahu wa ta'ala salta aun, piyarasin Allah subhanahu wa ta'ala amunain mga karasulan. Ittaqullah,
kabuga kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatihi, amuin matan kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya diin pag-iyanun haqqa tuqatih, amuin matan kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala panagnan. In kabuga matan pa Allah subhanahu wa ta'ala, an yuta'a fala yansa, an yuta'a fala yu'sa. In kabuga matan pa Allah subhanahu wa ta'ala aun tu kajinis, amunain an yuta'a fala yu'sa, wa yudhkar fala yunsa, wa yushkar fala yukfar. Amu ini in kabuga matan pa Allah subhanahu wa ta'ala panagnan, an yuta'a fala yu'sa. In matan kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala, amunain magtaat kita niyo pakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salta magtaat kita niyo ha mga piyara sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunain mga karasulan. Iban sin mga kanabihan ha unuununain mga pardaakan. Inyaw din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Salta lumayo kita niyo ha mga piyanglangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hasabab yattu in panagnaan in kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala, in subay kita nyo magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa la tubtilu a'malakum. O kamu mga beriman na maracaya pa Allah subhanahu wa ta'ala, pagtaat kamu pakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. In ini pardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in magtaat kita niyo kaniya salta wa ati'ur Rasul. Amuin magtaat kita niyo para Rasul sallallahu alaihi wasallam ha unuuna in mga piyang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in subay nato hinangon. Iban unuuna in piyang langan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in subay kita niyo di sumulang. In subay kita niyo di magmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tubtilu a'malakum. Amo ini mga palangungan na muhaaga ma Islam, imbang kita niyo magtaat na pa Allah subhanahu wa ta'ala, ibang magtaat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, in subay nato ayaran in pagtaat nato pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subay nato di papasun, subay nato di batalon, in makabadal kanya amuna in pagkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala, salta pagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dain hasabab yat tubang nato mahinang in panagnaan ini, amuna ini in pag-iyanun haqqa tuqatihi, amu in matan kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. In hikaruan niya wa yudhkar fala yunsa, amu in subay kita niyo daran manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo in tumtumun na tuwing katunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siya in nagpapanjari sin kapitong lapis langit, siya in nagpapanjari sin kapitong lapis lupa. Amo in piyaturunan niya ulan din hataas sin langit, hasupaya tumubo sadya in mga katumbu-tumbuhan rizqan lakum. Inyan rijiki sin Allah subhanahu wa ta'ala, katutan nyo hindi kita nyo manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. In rijiki sin Allah subhanahu wa ta'ala, mapatut pagsyukuran. Day naman hakabtangan luba labina hakakahinang, amun amal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw kita niyo mabiya sin mga bangsa manusia, amuin dumatong haadlaw mahulin kiyaunan nila buta. Sin in kiyaunan nila din ha dunya, in makakita sila sin lingkat sin dunya, sin makakita sila sin kalagyapan sin dunya. Sumagawa dumatong sila haadlaw mahuli, amuin hinangon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala buta, buhiun sila sin Allah subhanahu wa ta'ala din ha mga jumlahan di makakita. Amuin nagreklamo na sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagreklamo sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. May tamu ako lang niya, ya Allah, biyuhi biyaun hadun amuin haadlaw ini, biyuhi mo ako lang niya, kiyaw pulong na di makakita, in kiyaw pulong niya buta, di ko kakita ng mga bangsa manusia. Unin agisin Allah subhanahu wa ta'ala. In agisin Allah subhanahu wa ta'ala.
Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. May tayong mga manusia ini dumatong haadlaw mahulin kiyaunan nila buta. Di sila makakita. Sabab dumatungin ayat in mga katanda-tandaan in Allah subhanahu wa ta'ala. Katanda-tandaan piyapan jari niya. Sumagawa in sila maglupa-lupa. In sila maling. Hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di sila manuntung pa Allah subhanahu wa ta'ala wa kadhalikal yawma tunsa. Dahil nasabab yatto lupahon day sab sila sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw yatto. Natumtumon na to bangkitan nyo lupahon na sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw yatto. Di nakita nyo manjari mangarap amuin sumud palawng sin surga buat malaingkan. Inyaon suran na to amunain pa pinarka jahannam wa iyatan billah. Daing hasabab yatto subay indi kita nyo malupain manuntum pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pagtuntum pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin dain naman hakadtangan salta hakakahinang in manuntum kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala bang nato mahinang in hikarua ini hika hambu kiban hikarua niya ini amuna ini pag-iyanun haqqatukati amu in kabuga matan pa Allah subhanahu wa ta'ala uno in hikatunya wa yushkar fala yukfar amuin magsyukur kita niyo ha mga nikmat piyarasin Allah subhanahu wa ta'ala mga nikmatan salta in mga karijikyan sin Allah subhanahu wa ta'ala in mapatut na to pagsarang syukuran kaniya amuin tiap-tiap mga manusia magsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala maggaganap in rijiki niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dain hasabab yato amu ini in pagiyanun niya haqqa tuqatihi amu in mattan kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala in magtaat kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala salta manuntum kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala iban damikian in magsarang syukur kita niyo ha mga nikmat yara sinallahu subhanahu wa ta'ala salta rijiki sinallahu subhanahu wa ta'ala dain hasabab yatu aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa likaffatil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa takhallaka bi akhlaqihi ila yaumiddin. Mga kamumaasan namu haagama sinallahu subhanahu wa ta'ala iban mga palanggungan namu haagama Islam in subay taawnon na to in kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin matan kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin subay kita niyo di malupa ha mga nikmat sinallahu subhanahu wa ta'ala katu dihil katu sinallahu subhanahu wa ta'ala amuin mapatut na to pagsarang syukuran pa Allah subhanahu wa ta'ala dia dinin pagsarang syukur na to pa Allah subhanahu wa ta'ala in subay kita niyo sumujud patatunggal niya in subay na to hisudud in tuktok na to pa Allah subhanahu wa ta'ala inyan bilang na pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala ayon din ha mga iton sinallahu subhanahu wa ta'ala amuin kabtangan sin Imam Shafi'i amuin niya inna lillahi ibadan futana فَلَكُ الدُّنْيَا وَخَافُ الْقِتَالَ نَظَرُوا فِيهَا فَلَمَّا عَلِمُوا أَنَّهَا لَيْسَتْ لِحَيٍّ وَطَنًا جَعَلُوهَا لُجَّةً وَاتَّخَذُوا صَالِحَ الْأَعْمَالِ فِيهَا سُبُلًا. Dunia ini sudah kita di malupa ini perkara amu in pagsagid-sagiran na to sadya. Bukon ini in kabuhianan na to matan magbalik ka kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala
Dan hasabab jatu awan ipun sinallahu subhanahu wa ta'ala muinlandu pandai pandikal agamannya awat tusia launnya awan dan hamanga ipun sinallahu subhanahu wa ta'ala landu in pandai pandikalnya tarakud dunya wa khaful fitana amun dino nila in dunya ini hasupaya saja mabuga sila in kabugaan nila amun in matitna sila sempit natud dunya amun mataun natip nasin dunya hadi harin hama sanatu nadara fiha kalamna alimu amun hawat tuniyaman biar banding in dunya ini biar banding nila salka iya tud'atud nila falamna alimu hawat man kainatan nila in dunya ini lansat annaha lansat lihalimin watana Sumbunal tuwi in dunya ini bukun damatkan kabuhianan sin mga bangsa manusia bukun damatkan amun pagbuhi-buhianan sin mga bangsa manusia ja'aluha lujatan in niyat sin mga pandai pandikal ini niyat nila in ini dagat malayan ja'aluha lujatan wattakhadu salta kiyawak nila in mga bangka atawakan in mga sasakatan amun kabudak Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya saja sila di mali'lid hadagat simalain ini dan hasabab yaitu mga palanggungan namu agama Islam in kalabihan nato in magmamabuga kita ni Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan in tautikan kita ni Allah subhanahu wa ta'ala sa hidayatan Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid amin ya rabbal alamin Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa anta akhi aqimis salat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un Allahu akbar